Dumelang gape o ke Lucky wa bua Setswana se se monate ke Lucky wa Moitse lenaneo leo le re lebellang batho ba ba tshamekileng karolo e botlhokwa mo matshelong a rona mo Aforika Borwa mo Afrika mo lefatsheng lotlhe ka kakaretso. Gompieno ke motlotlo. Gompieno ke motlotlo ke lekile ka re ga ke tle mare ke bone gore ke tle ke itirela phoso ke direla bareetsi ba me ba Moitse phoso ke se ka tla kwano ka letsatsi le kgethegileng man ke letsatsi le botlhokwa la bomme ka be ke bona gore ka letsatsi le tshwanang le ke tla go kopana le mme o nna ke tsang gore o tshamekile karolo e botlhokwa mo botshelong jwa me ke na le mme monna ke mmitsa mme mo bagaetso ke mmitsa mme mo ka ntlha ya gore ke ene morutabana wa me wa ntlha kana ke bua ka grade 1 ko Mahapa ga ke tle go nna ke ntse ke mmitsa ka leina le motloetseng ka lona ka gore nna ke Moitse le mmemo ke tla mmotsa dipotso o tla itlhalosa gore ene ke mang. Dumela ra le kae re teng le kae nya re teng puthologa ke sosologe o sosologe o na le ngwana gago ke bolelle fela bareetsi ba ke ba rekere kana nna ga ke kopana le wena la ntlha ke kopane le wena la ntlha dingwaga di le 25 years ago. It has been that long. sebaka se se telele ke sebaka se se telele mo go maswe e le gore ke dira mophato wa me wa ntlha ka 1996 ke ga ke kopana le mmeo ke mme Seleke. Dumela mara go leboga gore bo le fa ebile ra gore go gontsi go re tla buang ka gone mme re tla leka ka bojotlhe go se bolokanya kgang ya rona gore re dire metsotso e ka nna 20-30 minutes. nya ga gona bolato Ke a leboga jaanong re tla simolola ka gore mme mo ikitsise gore ke mang o tsaletswe kae o goletse kae. ke Angeline ke Renseleke mme ka tsalo ke tsalwa ko Gadlala bagolo ba me e le mme Maokhalala Johanna Dladla re wa me e le Re Oupa Freddy Dladla ke tsalelwa mo Ziraste mo Ikageleng mo motseng wa Ikageleng mo karolong e bidiwang Naledi ne ke emetse mo karolong e bidiwang Naledi ntlo ya gaetsho nomoro ya teng e le 722 leina la Mila e le Ntigela ka fo morago nyana ga Nketsi ka fo morago pele ga Nketsi go pele ga Nketsi ga o tsena ka Nketsi ga o tsena Mila wa ntlha ga o tsena ka Naledi ke atle ke re batho ke bara ke re Naledi e na le intshitse di product tse di tshamekileng karolo e tona thata mo matshelong a rona bontsi jang bana ba re goletseng mo Ikageleng location jaanong o mongwe wa bao ba re tla ba bitsang re ke ditaemane ba gaetso yaanong ga o ntse jaana batho ba setse ba itse gore o mmemo a bo o simolola go tsena dikolo kae go fitlhelela ko a re mare matlou a ke simolle pele ke re nna ke setlogolo sa ga Nakedi monna mogolo Nakedi e le Mbasiang a ne a tsala Maokhalala Dladla e le Milo morwantho a phatlheng Nakedi e Matopo
mosimane wa Molepolole, Kwena ya Madiba, mosimane wa ntlo ya Edibe, e tladi itayang tadi ya Musa, makgabi a mosetsana a kgaoge ka bogare. Ne re ga itheta nakedi e matopo a ba ireta yalo. Gore ene ke mosimane wa Molepolole o tlhaga British Empire. Ntatemogolo wa gago. Ke itumelela ka gore ke itumelela kgang ya gore ra rekota go lofa jaanong e tla re bana ba botsa gore mama o tswa kae, a be e le gore o ikaile, a be e le gore jaana kana batho ba tle ba tshege ke ba raya kere jaaka ke ntse jaana le nna ke atle ke latlhelela mo tlapitsong ga motho a ireta gore nyana tota ke setlogolo sa Boramesega, Matebele a mantshonyana wa maitsukula a kaname, setlhare sa moretlo se se jwetseng fa thoko ga tsela ka sapo la motho. Ke ka mo re atleng ke rotloetse bašwa ba bantsi gore itse sereto sa ko ga lona, itse gore o ka ikaela kae ka ntlha ya gore re atle re lebelele bo Superman ba bua gote Superman o tswa kae jang e be e le gore le rona dio tse ke tse di re etsang gore re nne batho ba re tla reng re di superhumans, ka gore ga ke raya motho ke moraya kere ke maitsukula a kaname. Ga go kgonege gore o ka itsukula o kaname, ga go kgonege jaanong dilo tse di tshwanang le tse di a re ruta gore le rona re na le matla ao a e leng gore a ka re dira gore re nne le phisego ya gore re nne batho setšhabeng. Ke a leboga mma. Ke lebogile thata gore o isimolotse koo. Jaanong tsa sekwele. Sekolo ke simolotse ko Mohapa, e bidiwa public school. Ka simolola mophato wa ka wa ntlha sub A, ka nako ya rona ne re bidiwa sub A, grade 1. Ka tswelela jalo a ke re moruta bana wa me wa mophato wa ntlha a bidiwa Mesabi, a mowa wa gage o robale ka Kagiso. Mme ga nthuta sebaka moragonyana ra isiwa ko go mme Goniwe, a ta isa go fitlhelela ngwaga o fela wa grade 1, ka ya grade 2 e le mo Sabi, ne re bitsa Sabi, re tsamaya gape le Megoniwe, ka tswa ka ya mo standard 1, ne re bitsa standard 1 e leng yaanong seema sa ntlha, ne se bidiwa seema sa ntlha. Ba re ke grade 3 malatsi. Malatsi a ba re ke grade 3. Ka rutiwa ke mme a tlhaga Mafikeng a bidiwa Melefakane. Melefakane a tswelela le nna ko seemeng sa bobedi, ke fa ke fetsa ko Mohapa public school, ke fa yaanong ke a Sefatlhane public gape. Ko Sefatlhane ka ya go dira mophato wa boraro, e leng seema sa boraro. Seema sa boraro seo ke a rutiwa ke mme a bidiwa Mme Komane. Mophato wa bone ka rutiwa gape ke mme a bidiwa Mme Magosilinda kana ke mang? Ha ke mo a te ke mang? Re tla boela ko gene. Then ka ya mophato wa botlhano ya nna Mme Setshedi. Ano ko mophatong wa botlhano barutabana ba ne ba tsena ka go farologana. Mme wa phaposiborutelo e le Mme Setshedi. Ko seemeng sa bo rataro
morutabana wa ka e ne e le mme Semenya. maina a mabedi a e leng gore setse ke a itse ke e le godile jang. mme Semenya. Barutabana ba ne le barutabana tota ba ba tlhwatlhwa ba ba tsayang nako ba tseela ngwana nako ba na le thotloetso e tona thata ya gore re ikitse gore re tswa kae re ya kae. Ditoro tsa rona gantsi ne re ga ba re rotloetsa re le mo assembly ne ba re rotloetsa gore toro ya gago ga o le moithuti le ka go e diragatsa le kang go lora mo matshelong a lona. Ke se neng ba rata go rotloetsa ka sone barutabana ba rona. Ke a tswa ko Sefatlhane dikolo ka nako tse ne di sione re sena dikolo tse di tona di high school mo ikagileng location no go sena high school re tshwanela ke gore re Belvedere o re ye Bethel. Jaanong nna ne ka tswa ka ya Lehurutshe ka go tsena ko Tsholofelo Mangope. Tsholofelo Mangope ka etsa mophato wa kwa bosupa e ne le middle school. Ke dirile mophato wa ka wa bosupa ko le teng ra kopana le barutabana batsadi ba ba re agang le bone ka gore ka dinako tseo ya ne re setse re tsena mo di adolescent stage re tlhakane ditlhogo re sa tlhaloganye gore ga te go diragala nya ba re gapa yalo ra ka phasa ka dipholo tota tse di kgotsofatsang tse dintle ka feleletsa ke le ko Ngotwane high school. Ngotwane e ne e le high school e tlhwatlhwa ka nako e ne e le nako ya Bophuthatswana ne re na le RSA re na le Bophuthatswana. Ra tsena ko e le gore Ngotwane ke sekolo se se itse gore go tsena ko wa itse no tsena mo sekolong se o tshwanetse re itse gore ke tlo go ithuta fa ke atlela Mantlwane ga ke atla go tshameka ke sekolo tota ne se itsewe ka netball se itsewe ka kgwele ya dinao se itsewe ka tennis. Barutabana ba teng le bone le barutabana ba ba tlhwatlhwa bana ba teng ba tlhapa bophepa bo ke sa buitseng re tsaya malebelo ko go ba ko standard 10 le bo standard 9 ba usi ba rona le ba uti ba rona ba tlhapa skono ko re ba galla ga ba le fale ba apere ko standard 8 no sa ye ka no o falola ka D kgotsa ka B or C or A. No sa ye ko standard 9 ka EE. Mo go kgwa rone leng Retlhong o ne a gana a re ga o ye gope ga o phasitse ka EE o boeletsa gape mophato otlhe wa bo robedi. Ne re bereka ka natla thata ka falola mophato wa kwa bo robedi ka D. Ka fetela ko mophatong wa bo robedi seema sa bo robedi standard 8 standard 9 ka nako e le gore ne ke dira physics and mathematics e le dirutwa tse neng ke di dira ko Ngotwane le teng ra semella ka ya mophato wa Marematlou ko yaanong ke ko neng yaanong go le thata yaanong o tshwanetse tota go berekiwa go o dira ka natla re tsena sekolo ka Bolamatlhatso
re tswa fa ka dinao Yo. ra toropong ra go batla dipalangwa ra Belvedere ka gore bese be e siwo ka la matlhatso e sa le e tla fella freight ka la botlhano la matlhatso tshwantse re iponele gore rona gore re tsamaya mme sekolo sone o tshwantse re se ye ka la matlhatso gore o ye go rutiwa o bue yalo ne gona le di-border go le thata bobuti ka gore no tlolela o tswa ka fo South Africa o tlolela go bophuthatswana ga o ya ko Motwana go le thata rona ba di passport tse di brown a ke re yaanong sefane sa ka ne se bitsa go sele e le dlala ke na le passport e brown nna ne re fiwa tse di brown batho ba tshotse tse di blue tsa botala bo ba le godimo nna re tshotse tse di brown e tla re tsena fo bordereng e nne mathata gore wena o tlo go tlhakatlhakanya bana ba rona tlhogo e be le batla gore ka re go Gauteng kwa lefisitse dikolo le batla gore le ba rona ba fise dikolo ba utla gore mane sefane se ke go na le bozulu mo teng ka re wa itse re tlebe ke itlhomodisa pelo mme fela go pheleletsong ra feleletsa re falotse mophato wa rona wa marematlou ka feleletsa ke o feditse mophato wa ka marematlou ka ne ke kreile symbol E a ke ne di tsamaya ka di symbol ME ne di re di bitsa bo MEE bo di exemption ya me ne ke falotse ka ME then ka tswa kana ka ye nne ke e le gore ke ikutlwa gore ke a go nna mmemoki alright no sa batle go nna ne se gore mo borutabaneng ke a go tlhaloganya ke ipoleletse gore nna ke a go nna mooki ke ipona ke setse ke apere mosese o mosweu a bona ke applyetse di-college tseo tsa booki ka tla go nna mo gae ga ke le mo gae ke a go batla tiro ke a go nna cleric ko Continental e ne le lebentlele la dithoto tsa montlu e le furniture shop nya ka dira ko Continental ngwaga tse pedi mme mo sebakeng seo ke ikutlwa gore ya boraro yona ke go e fetsa ke bereka mo neu ka kala ka re mme go ra gore ke a boruta bane a ke le ke go applyela ko boruta bane nya ko boruta baneng ba ntsaya go sena sekgoreletsi sepe ka ya ne re bitsa re TCE Transvaal College of Education ka ya ka 1989 ke fa ile gone ke ang go simolla ko borutabane ga ke tsalwa ka 1989 ga ke tsalwa ke fa ke ba laela ka 89 January ko furniture shopong gore ba go lona ga ke sa tlhole ke na le lona ke a sekolong nyano ba utlwile botlhoko gone ka gore ne ke le modiri tota o tlhwatlhwa go le mo go bone ke le boinelo mo tirong nyaka tswa ka ya ko katisong ya borutabana for dingwaga tse 3 ka fetsa ko teng ka tla mo gae ka fetsa ka ngwaga wa 1990 1991 ke fa ke konosetsa dithuto tsa borutabana ka tla go nna mo gae le gone ebile gape go ra re ne le mokgwaka ke sa apply gape gore ke a go sekolong ke a go ruta kae
ka itulela fela jalo mo gae ne ke setse ke na le lekgabonyana ke ra nna ke tla ikgodisetsa lekgabonyana le la ka le pele ke tla ke apply-a morago ke a go batla tiro yano batho ba makala gore mme gore a be ke didimetse yana ke ba tlhalosetse sentle gore ba gaetso ke didimetse jaana ka gonne gompieno ke buisana le mme moaka jaana go thata gore ke nne ke ntse ke mo tsena fo gare ke ntse ke mo tsena mo ganong mme re tla nna re ntse re tla ke itse gore ke atle ke botse batho gore tota mo tseleng e tsamaileng o khupilwe kae o sokotse kae mme aka o setse o ibuile gore di passport ne le mathata e le gore o ipotsa gore ke a go feta jang kwa ke a sekolo o itse o semeletse le gore ka di weekend o tshwantse o ye sekolong jaanong ne ke re bareetsi ke barekere o bua jaaka morutabana ke ka mo dilo tsa gago di latelanang ba se ke ba makala ke didimetse ke sa go botse dipotso o bua jaaka morutabana e be jaanong mo decide gore o batla go tlhokomela lekgabunyana kile ya re ka tsatsi le leng ga ke ntse ke le ko gae ke bile ne ke phepafatsa fela ga ke tswa ka phaphusi ya boapelo go tla mme o ke tseneng le ene sekolo mme Malope Florence Malope wa tsena ga ke gadima a ntumedisa o na le re o bidwa Remphela ne ke sa tlhaloganye gore Remphela ke motlhatlhobi wa dikolo ke inspector ka nako eo ga ba tsena ba nna fo fatshe kontle nya ke a feleletsa Remphela ra feleletsa ga gona bothata mme o itse gore go fetsa fo re tlo go tsaya gore re go tla go phapusi borutelong ya ka fetsa be ke fetsa se ke neng ke se dira ke baakanya ke nna fo fatshe ke ba utlwa sentle gore Remphela o tletse Remphela nya ntumedisa ra dumedisana sentle go le monate a re nya me mohumagatsana Dladla ke tlile go gotsa ka mabapi a gore kana go sefatlhane ga gona morutabana wa seruta sa dipalo ke batlana le morutabana ga ayo morutabana ntse a ba ruta ga ayo o ile mme ga a bui sepe gore o ile a o tsametse ruri a o go bophuthatswana kgotsa jang ka gore e le South Africa le bophuthatswana nya mme gona anong fa wena mohumatsana Dladla re tsamaya lwena ke tsamaya lwena ga o sale bona gore le khabonyana leo la kae tsa jang ka lona ka re nyare spectre na kana ke godisa ngwana a re nyamma bona gore la ka nya ke nnete ngwana ke a motlogela gone ne go ntse go na le batho mo lapeng ke a motlogela le batsadi ba neng ba le mo gae ke a tsamaya le Remphela a nkisa ko sefatlhane nya ra tsena ko sefatlhane ya nna lone letsatsi la ka ya nong la ruta bana ko sefatlhane ka ruta standard 3 ke se ruta needlework go roka tota ne ke itse go roka ke re ne ba ile gore ke ba ruta bana ba neng ba nthutile ba mpha needlework ba itse gore baka le dipalo re mo bula tuna nkitse gore mo se ruteng sa dipalo ga go tshamekele ka gore wa itsukile petsa le gona anong ke tlhola ke ba bolella ba ke ba rutare kana ne ka
itelwa mmaraka o le mongwe fela ke tshwere 49/50 a mpotsa fela gore o raya gore o raya gore o tshwarwe ke mang mare go na le ba ba tshwereng bo 12 bo noto mare ka itelwa 1 botlhoko gore le gona anong ke gopola fela gore mmaraka o le 1 mo dipalong ne ka o itelwa gote ke realla gore mang a o tshware ga ke o tlogetse go o tshwara mang a o tshware 1 mark yaanong ke na le go lemoga gore go raya gore ka mokgwa o no o ruta rona ka teng jaaka ke setse ke kaile ke re tse batho ke ba raya ke re kana o mo ruta bana wa me wa ntlha a re re mo career ya me ka lereo la seeng academic career jaanong go raya gore bo ke reng ka lereo la seeng tla ke dirise lereo la seeng go raya gore the detail go raya gore lerato leo la gore o bone ngwana a tswella sentle le go mo neela nako ne ke batla lefoko leo go neela ngwana nako le go itse sa se tlhokang no o itse gore o tsere dilo tseo go tswa ko barutabaneng ba o fetile mo go bona o buile ka bo mmeseabe o fetsa go bua ka Rre Mohulatsi o buile ka Mmesemenya ke batho ba e leng gore ke a ba itse ke godile ba ntse ba le teng go buiwa jaaka ba ne e le ditswerere tsa borutabana e ne e le bo mankge ke ka re ne e le bo mankge gore ne ba ruta ka botswa pelo ba fa ngwana se a se tlhokang ya re ga ke tsena ko sefatlhane ba nkamogela yalo ga ke a nna sebaka ko sefatlhane ka feleletsa yana le gore ke ko Mahapa primary yana ke fesetse le primary e sa tlhole le di-public school ka ya ko Mahapa ka feta ka ruta standard 2 le teng ya re ga ke tsena gape ke gorogetse mo matsogong a ga Mme Masabi a nthutile a go rutile go grade 1 a nkamogela ka matsogo a mabedi a mofuthu makgwa batle ba re full circle a mofuthu ka sosologa ka nna ngwana then ne ke sa itse gore Mme Masabi o bone eng mo go nna ka gore ga ke tsena la ntlha o ne an batla go mpha gore ke go ruta grade 1 ke be ke mogana ke re manna tota ga ke a dira dirutwa tsa primary kana ke dirile diruta tsa senior primary go fitlha ka mophato wa bo 8 ke fo ke katisitseng go fita fo teng tota ba banyenyane ba ga ke ba itse le go tla ke tla fela ka lerato leo gate bana ga bana morutabana then ke tlile gore le tle go mpontshetsa le nkatise nya ka tswella yalo ke ruta standard 2 tsatsi le lengwe ga dingwaga dintsi di tsamaya Mme Masabi ba tswa wa pensioneng ka baka la bogodi ke sala le bo Mme Mapelokgale a mowa wa gage o robale ka Kagiso lene Mme Mapelokgale tsatsi le lengwe ngwaga o simolla ka 95 wa re bitsa barutabana ba standard 2 tota e be re dirile re tsena mo office ga ba tsena ba re bontshetsa gore kana ko grade 1 ga gona morutabana then re kopa morutabana mongwefa mo go lona barutabana ba didimala ga gona ope ka nako e o ikutlwang go ya grade 1
ka nna ke be ke setse fela ke re ke tlaya ko grade 1 ga ke re ke tlaya botsamaisi ba le bana ba re ya no ga ba le bana ba raya barutabana ba bangwe ba le ba re la itse gore me Seleke kana gana dithuto tsa primary o dirile dithuto di tota ke eng lona mo go lona go sa tswe motho ai ba didimana ka re mem ke rile ka re ke tla ya ko grade 1 fela ga ke na le support ga ke na problem ga ke na bothata bope ka ka pelo e tshou ka itse gore ke na le bomme ba tlile go nthusa nya ka ya go simolla ko grade 1 95 ka ya le bone ba mpontshetsa bomme Goniwe o nthutile kana ko grade 1 a ba tswella le nna ko grade 2 di bidwa grade 2 nana go ene re di bitsa sub A le sub B ka tswella ka feta ka dira le a ntshegeditse ba mpontshetsa gore ma grade 1 ga o ba teacher ga o ba ruta ka mokgwa o ntseng jang nane ke tlwetse fela gore ga re ruta re bitsa lefoko fela ga re ba ruta ga gona kante lefoko le ra le tlhatlhamolola o tshwantse re le tlhatlhamolole ba kgone go tlhaloganya le bopilwe ke tlhaka efe le efe di a kopantshiwa go feleletsa e le lefoko le tletse ke go re kopaneng teng ke go ya no rile ngwaga o latelang ka kopana le bo Rekgosima kana no setse le rre ka sole ke mo bitsa ke re Lucky Kgosimang ke rre ka kopana le bo Rekgosima le ba bangwe ba nana le bone e bi gona anong go feta o mong ke a mo gakola gore kana no tsena le ntutu ko Nqobo a rata go pela mo phaposi borutela gantsha di fela banna kana ke 25 years ago ke fa ke kopana le bone e le bana bao yaanong ka gore ke ne ke itshimollela bone ke ba ke ikutlwileng yaanong gore yaanong fa ke tsena mo borutabaneng gore ke fa ile gone ke ikutlwang gore yaanong ke tsena mo borutabaneng ko grade 1 ka simolola ka nna le lerato le le makatsa mo baneng ka gore ne ke lemoga gore bana ba bantsi o fitlhela ko gae ba sa fiwe lerato le ga ba tsena mo sekolong o tshwanetse gore o ba fe lerato le ba le tlhokang ko gae ka gore ngwana wa grade 1 ke ngwana o go tshwara gongwe le gongwe fa a batlang fo teng fa a filang gore wa mo amogela kore ne tla re o apere so se o bo o ikomanya gore tota gompieno ga tenne ke tsenwe ke tota ga ke le ko grade 1 e be ke apara so se ka gore ba bangwe ba tla go tshwara mo mabeleng ne re sa utlwe mos re kopa go ya ba dira ya memo re kopa go a kontle o nne gore ka simolla go ba tlhaloganya gore wa itse keng batho ba ke bana o mongwe o tla go kgotla fo kae fa a filang fo yene a batlang go tshwara fo teng ka simolla ke ba amogela ke itse gore nya o bokoa ba gage bo fo kae o bokoa ba gage bo fo kae ke ba fa nako eo ya bone eo le ga ke ba ruta ke itse gore o tshwara jang
ba ke ba tshwarelang ka bonako ba ba sa tshwareng ka bonako ba ke ba fa nako ya bone ke leka go ba atametsa mo go ba tshwarelang ka bonako ba ke ba rotloetsa ka nako le nako gore dirang jana ga o sa tlhaloganya tsholetsa letsogo o mpolelle gore wena fa ga o tlhaloganye go palwa ke go goloka mpitse ke tle go tshwara letsogo re goloke a ke rano ba bangwe ba tla ba golokela ka kontle kante ga go a tshwanela re tshwanetse ba goloka ba tswa ka fo molemeng ba ya kae ba ya ka ko mojeng e be go sa nne sentle kante o tshwanetse gore a itse gore ra tlhoma e be ra ka ko molemeng re ya re kgolokwele go fitlha ra go e kompanyetsa kae foneng re tlhomile fo teng ge le o ge le a gape wa kgona go ba bolelela gore a re tlhome a re goloke a re ise ko godimo a re ise thobanele ko tlase yanong e be ba simolola bana ba le a nna bana kore le mokwalo wa bone ba kwala bontle ke tsamaya lo le bone no fitlhela ba tshega ga re ke re a re bitse lefoko o a o bone ba nana gore ba tshameka ke gane ba ntse ba ithuta ba itse gore kana mafoko a bapisiwa a nna le bommata a bua ga le sena go bua yana o le dira gore le bue gore a roagile lefoko leo ko pheleletso wa go aga metlhala yanong ka lone re tswa kgakala re dirisana ke gopola ka nako yone ya 96 e be le gore ke tshwanetse gore ke emise ke tla matsatsing a boikhutso yanong ke kreile lekgabonyana la bobedi bana ke ba ka e le gore ba ntlhoafalla mme re kgosimang o nasa ene ga ka tlogela ne re sekolo ga setswa ba tla tshotse bukanyana gage ke tla utlwa a kokota ka bokokotonyana ke ipotsa re kema ga ke bule ke re kgosima dumela mme ao lucky king ne ke re mme matle go nthusa ao lucky lena le mme mo moseanong nya ke tla mo amogela ka baka la eng la lerato leo ka mo amogela ke itse gore o tlile dithutong tsa tlaleletso ka itumela ka ya yalo le ene Lucky a ntse a tla sa emisi go fitlhella e be ke boela ko tirong gape ke feta ke batsa se neng se nkgatla ka bana ba e rile ha ke batsa re ke ba khorometsa e rile ka kgwedi 3 ya boraro ga ke baya fela setshwantsho mo letlapa kwa lolong ai bana ba ke fa ba e le gore ba khona go bua ba ntlotlela gore go diragala ga ke fetsa ka re la utlwa mmelentse le bua go ra gore mafoko a la re ntseng ra bua ra a ga re dira eng o ntirela motlhala wa go nkwalela ba rotola matlho ba mmakala ka re a ke re ke kgomo a fula a ke re ka re go nna le diphatla mo gare ga mafoko a ke re ka re o nna o ba menwananyana ga go emebedi o kwala lefoko leo ga o lefetsa o ba gape menwana e mebedi kana no ba dira space ke
ke ba ruta gore ga re kwala ka mo kgontseng go fitlhelela banake e be ba kwala ba itse go kwala ga setshwantsho se le mo letlapa kwalolong. Ke ne ka bona gore go ra gore ke dira tiro e makatsang ka gore ga ne ke a fela lefi o ke lwala mogokgo wa rona le memapelo kgale nna itlhopela phapusi ya ka re nna ke a go sala le bana ba ga Seleke ke ipotsa gore ke mme mapelo kgale a rata phapusi ya ga mme Seleke kantona a rata ga a tsena o tle ba nthara nnaka a bophepha bona dibuka tsa bana ba gago bona jaaka ba kwala bona mokwalo wa bone a re ene ba bua ga o bua le bone ba bua ke ka mo ke ka simolola e le gore yaanong wa itse ke eng buruta bana ba tsena yaanong ke gore yaanong ba tsenelela mo mading gore wa itse ke eng go ra gore mo segofa ke diile nako ka gonna ke re ke letetse megala ya ko booki ba tla mpitsa ka re ke itile nka be le kgale ke tlile go fa thusa bana ka ithuta yalo gore bana ga ba lekane bana ga ba fiwa ka go tshwana ene ba ba sa fiwang le bana ba ba botlhale ba ka go tshwana o tshwanetse gore o ba bontshetse mme o sa dire metlae ka bona o ba tshwere fela sentle le ba ba botlhale ba o ba dira gore ba seke ba tshega ba ba tshwarelang ka bonya ka gore ga re fiwe ka go tshwana ebile ga re lekane re semeno ba itse gore ga re lekane re semeno nya ke go utlwile ebile ke go utlwile sentle gore a be re itse go kwala jana gore a be re itse go bua jana ba gaetsho ke mmemo kiwo ke mmem Seleke ne re tle kwano re le bua Setswana se se monate re tle kwano re le moitsi re nya bomme ba ba tshwanang le wena ra ba leboga bomme ba ba tshwanang le wena re ba rolela futsi ka ntlha ya gore ga ba tlogela fela ka rona ba nne ba tswella jalo 25 years later o sentsa no tshwere jalo o dira jalo kana ga re ntse jana ba gaetsho mmem Seleke fa o ruta banake generation ya bana ba ka o fo jaanong re a mo leboga ka ntlha ya gore ha ne se ka ene nka be re sefa ha ne se ka ene nka be re sa itse mafatshe le batho ba eleng gore ra ba itse ka se sebaka ne re fela ka ntlha ya nako re tswalle fa mme ga re tswalle re ba khutlo ka gore dikgang di dintsi di batla part 2 ya puisano ya rona re bareetsi ba rona re ka ba itse fela gore ka tlwaelo moyeng wa rona ke ena tswallang lenaneo la rona ne re nya mmem Seleke ga wena o fetsa go garela ka mafoko a gago a botlhale a nang le bokamoso a nang le re ka reng future eo ka lereo la seeng kgotsa that motivation nna ke le lucky wa bua Setswana se se monate wa moitsi ne ke re ra go kopana gape ka nako e tlang fa modimo a ratile fa mmemo a fetsa go tswalla ka mafoko a gagwe a thotloetso ne ke re go bašwa ba ba ruta bana ke re nnang le lerato mo baneng nna le nako mo baneng ka gonne ngwana ra mo aga ke ene mopresidente wa kamoso ke ene ngaka
ya kamoso ke ene morutabana wa kamoso wena ga o rotse tiro ke ene dio tse tsotlhe tse a tlebeng a di dira jaanong ga o montshitse lerato ga o mo amogetse ka mokgwa wa ntseng ka one o mo agile o mo rotloeditse ke solofela gore o tlebe o agile motho wa boleng ba kamoso a re tlogeleng borona ga ba siama ka gore ga bo isi tšhaba ya maAforika gope e lomeletsa tšhaba ya mo Afrika gape se ke ka se gakololang kgotsa ka se latlhela ke gore nka re rona re le batho ba bantsho re ka tlogela go simolosa bana ba rona dikolo ko makgoweng ra ba ruta puo ya rona ya Setswana ba itse leleme la ga mme ra tlogela go nna le dika lereo la seeng ba re ke di-coconut re tletse ka di-coconut ka o fitlhela re le bantsho yana bana ba rona re le ko di-molong re tsoma ga se dilo tse di siameng a re ipeleng bagaetso ka Setswana sa rona re tsenyeng bana ba rona dikolo tsa batho ba bantsho a lekile la bona lekgowa le isa ngwana wa lone ko dikolong tsa batho ba bantsho a re seke ra dira yalo bagolo ka gonne sekgowa se o tla se ithuta wa go se ithuta ga wena mogolo le morutabana re tshwaraganetse ngwana sekgowa se wa kgona go se bua sentle jaaka ngwana wa model C a re ruteng bana ba rona leleme la ga mme re ipeleng ka Setswana sa rona se sengwe se ga ke eletsa go ya jaaka ke le gaufi le go ya go rola tiro keletso ya ka ke gore ke thuse bana ba ba bonya ba ba tshwarelang ka bonya ka gore ke na le dithuto tsa teng ke tle go ba thusa ke ye le bone ka gonne ga go monate mo baneng o ntse o ba lebile ba bangwe ba ya pele ene a ntse a sala ko morago bagolo ba ruta bana ke go dirisana ka nako tse tsotlhe fela ke se ke seeletsa mo botshelong ba ka fela gore re le ba ruta bana jaaka ke le morutabana ga mogolo a tla a ke mo fetsela ya kutlo a ke mo tlhompe ke se ka ipolela gore nna ke morutabana ke rutegile mme o le ga a rutega ke mo tseye jaaka motsadi mongwe le mongwe ba lekalekane ke ba guide ba kgone go tsamaisega sentle gore ga ba bidiwa mo dikolong ba itse gore ngwana ga se gantsi a ka lekana le bana ba bangwe ba tshwarela ka ba gona le ba ba tshwarelang ka bo nako gona le ba ba tshwarelang ka bonya jaanong sa ka fela ke se ke molemo ke kopa modimo fela a nkokeletse matsatsi a bophelo gore bana ba ke tle go ba thusa mo bogoding ba ka a utlwetse yone a utlwetse ba gaetso mogolo o buile ga ke ne ke tlatsa ebile ga ke ne ke fopotsa sepe jaaka ke setse ke kaile re tla kopana gape mo nakong e tlang fa modimo a ratile ra leboga le tla sala sentle ke lebogile ka gonne go gontsi thata